Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram bersama imam, ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah subhanallah subhanallah subhanallah, bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, bertakbirlah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, bertahlillah la ilaha illallah la ilaha illallah, bertasbihlah subhanallah subhanallah subhanallah, bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, bertakbirlah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, bertahlillah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah subhanallah subhanallah subhanallah, bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, bertakbirlah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, bertahlillah la ilaha illallah la ilaha